Simfuudha naan jedhe. Mishi bakkaan jedhe gaafa haati kufa baankuu garmalee wallolu kana keessaa bahuu fedhe simfuudha naan jedhe. Ishee gaafa itti galu deebisee immoo dhaqee biyyoolmaatti nagateeffate. Ani yeroo riyaan kufaratu akkatti riyaa koo ija guutee ilaaluun qabu gatiin ta'eef nama qadda gaafa riyoon koo daftarii baattee sana deemtu nana waan fa'a. Akkam jirtu nagaa keessanii amma magaalaa Finfinnee dhufnee jirra. Egaa obboleettii keenya kana baay'een keessan viidiyoo ishee argitaniitu obboleessi keenya Firaa'oleetichaa akkuma waadaa galeefii ture gara magaalaa Finfinnee finneenii jira jechuudha. Obboleettii keenya Beezaa bira teessee kana booddee barumsa ishee baratti jechuudha. Waan hundumtuu guutamee fi obboleessi keenya Firoon akkuma waadaa galee kunoo obboleettii keenyatti kenninee jira jechuudha. Kana booddee ishee bira teessee akka obboleettiitti ishee duukaa jiraatti jechuudha. Obboleessi keenya Firaa'ol kana gochuukeef wanta jennu hin qabnu Waaqayyo ammayyuu daddabalee si'a eebbisuu galatoomii gaarummaa goote kana hundumaa fi Waaqayyo gatii keessiifaa kennu jechuu barbaanna. Obboleettii keenya Beezaan illee itti gaafatamummaa kana fudhattee mucaa kana barsiisuudhaaf karaa hundumaan akka obboleettiitti duukaa ta'uudhaaf hayyamamaa waan taateef galatoomi siin jechuu barbaanna. Firaa'oliin baay'ee galateeffachuu barbaada. Kana hundumaa waan naa godheef guddaa galateeffadha. አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እኔ ለዚህ በቅቼ ለሰው መትረፍ ቀላል አይደለም። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ እና ያው ትልቅ ኃላፊነት ነው። እናት አባት ወላጅ እህት ወንድም ሆኜ ነው መወስዳትና እግዚአብሔር ይርዳኝ። ያው ግዴታ ስላለ መብላት ስለቻለች ምናምን አይደለም። የእናት አባት ኃላፊነት ቀላል አይደለም። ያንን እንደሆን ሆኜ እንድገኝ አደራዬን እንድወጣ እግዚአብሔር ይርዳኝ። እኔ በምችለው በምትፈልገው ነገር በሙሉ ካለችበት ህመም ወጥታ የተሻለ ደረጃ ትምህርት ተምራ የተሻለውን ነገር በሙሉ እንድትሆን ከሷም አልፎ ነገ ይሄንን ህመም ያጋጠማቸውን ሴቶች በሙሉ እንድትረዳ ያንን አረጋለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ፍራኦል በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነው እንትን ያለላት ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ነው። ከኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ራሱ ቶፕ 10 በሚገኙ ትምህርት ቤቶች አሪፍ የሚባል ትምህርት ቤት ነው ያስገባትና እግዚአብሔር ይስጠው። በጣም ልበቀና መልካም ሰው ነው። የዘመናችን ጀግና ነው። እግዚአብሔር ጨምሮ ጨማምሮ ይስጠው። የህይወት እርካታን ይስጠው። ጠላቶቹ ላይ ያንግሰው። በጣም መልካም ሰው ነው። እሱ ነው ያገናኘኝ እሷን እና እግዚአብሔር ይባርከው። በዘመኑ ሁሉ ክፉ ነገር አያገኘው። ዘሩ ይባረክ። ዘሩ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር ሳሮችና የዝናብ ጠብታዎች ይብዙለት። ከዛም ባሻገር እኔ እህቴ ናት። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ ለፍታችኋል። በእናንተ ምክንያት ነው እሷን ይሄንን የትምህርት እድል የሚያገኘችው እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተንም ሀገራችን ሰላም ያርግ። ከምንም በላይ አመሰግናለሁ። አንቺም ይሄንን ኃላፊነት ስለተቀበልሽ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ዘመንሽ የተባረከ ይሁን።